Khanya Kude TV ngibingelela futhi bafethu ama viewers wonke ya ni subscribe njalo bafethu niqhubeke nokusubscribe ni like ni comment bafethu uThembiso uceleke lo ya ngiphinde manje ngiyabuya bafethu ngibuye manje nolunye futhi udaba la mhlambe ngizoqala nje ngokuthi lento ehleze sikhuluma yokuthi abantu kuyenzeka bafethu uthothi we judge people siyabajudge abantu in terms of ukuthi umuntu uboshiwe ngoba sizwe istory ngendlela esizwe ngayo yabo uthothi kodwa leso story leso asikho ngalendlela esizwe ngayo yabo no angiveze nje le kunomunye nje usoma business osafufusa obesafufusa besinaye ejele ubusoma business nje ayena amabhizinisi anaka akutshwala nokushonisa kanjalo lo mfowethu uhlala nomkakhe kulomuzi mayehlala nomkakhe ubhizi ke nje namabhizinisi akhe njoba nje usoma business afufusa ubhizi nje uyahlanganisa abazele futhi banezingane ya uhlala kodwa khona noma wakhe khona la egcekeni ya khona uma wakhe la egcekeni okusho ukuthi ngicabanga ukuthi ilezi zinto lezi ze competition ukuthi uma wenza into uthothi unebusiness olenzayo kanti kunomunye umuntu olenzayo yabo futhi osondelene nawe uyabona uthothi manje leyo nto izogcina siyenza ukuthi kube khona ungaboni ngasolinye phakathi kwenu noma kube khona ukuzondana yabo ngokuthi ubona wena mhlawumbe ngathi ibusiness lakho ngathi line success yabo so into engizama ukuyiveza la lo mfowethu uqhubekele nebusiness lakhe kanjalo uqhubeke nebusiness kanjalo kuthe one day mayichaza udaba lakhe uthe one day kufika ingane njengomuntu ongathi uzothenga mayifika ingane izothenga kushuthi uthi bekukhona ukuthi ingane ziyafika mhlawumbe uthothi ingane nje lezi ezincane yabo izingane ezingane zakhe phela yabo ziyafika yabo lonto ibukele iTV lana kwenziweni ifika nje ithenga ingane bese iyayihlalela la yabo ukhona umfazi wakhe yabo bona nje banomfazi wakhe ekamereni ngalelo langa bayihlalele nje yabo hayi kanjalo ekseni ingane igodukile ifikile yagoduka futhi ngazi ikhathi futhi ngayizona ekseni ubona ngamaphoyisa asegcwele igceke awu wenze njani ayisofuna wona mnumzane bangqongqoza la basho ukuhlephula impela isicapha uyabona awu mevula ugqoke negown ngiyabona negaphansi egownini akagqoke lutho khona umfazi la bekhona nangayizolo holiday bebonke nje ngayizolo holiday hayi indoda wena uyalazi into oyenzile indaba yakho soyikhuluma enkantolo awu soyikhuluma enkantolo kwenzekeni manje sengenzeni hayi uthi ke athathwe kanjalo nje ayisho police station ufika udaba uselithola police station ukuthi no wena ndoda urape ingane yabo kanje ingane kamakhalane wakho uyirapile kanje izolo wayithatha wayivalela endlini kwasha yabo hey imthuze nto mayichaza ukuthi uchaza udaba la ukuthi hayibo bekhona ngisho umama mina izolo leyo ngane nikhuluma ngayifikile leyo umuntu ozothenga yafika athi ukuhlala nezingane zami yaphinde yahamba yabo bengizoyivalela nini bekhona umama wasendlini kukhona ngisho uma wami bengizobe ngiyenza nini leyo nto hayi ingalaleleki leyo nto kucaca ukuthi hayi ayilaleni ugcinele lo mfethu elihamba icala ayizama mfethu nabameli ayikwacaca ukuthi hayi kunhlaka ibuya nokuzibuka nomoya wagcina egwetshwa cabanga ukuthi wagwetshwa 20 or 18 years 18 or 20 years ngalelo cala hlalile ke ejele mfethu wenza ama-appeal lutha ama-appeal wabuyi yabo noma esebuya inkantolo ayithi hayi icala hayi wena nje wagwetshwa ngecala right iyenzeka lento nansi into engifuna ukuyiveza la ukuthi uyabona uma sekuvele egcineni hayi lento into orchestratewe umakhelwane lo osoma business
onebhizinisi cishe elifane nelakhe lo owesifazane ngokuthi lo unebhizinisi uyabona lento yama competition uyabo shuthi ingane le eyakhona itsheliwe nje kuthiwa wena uzofike wenze kanje uyabona uma sikhuluma ngendaba yomthetho wase South Africa bafowethu ngifuna lento babukeleni understand uyabona umthetho wase South Africa bafowethu ubias angiyibeke nje lento ibe straight uyabo because uyakwazi ugwetshwe icala ongalenzanga ngokuthi yabona ikakhulukazi le macala ahamba njengamacala lawo erape yabo bona ufakazi nje bokuthi kuthiwa wena urapeile kusuke kuphelele uyabo even ngama kuthiwa iDNA ithi no ithi negative still uyayizwa lonto ugwetshwa kunjalo uyabo lonto le inkantolo nje ime nje ngokuthi uyabo izoma nje ukuthi oqala ingane encane le icala ke kulungi noma kuthiwa umangalo uthi usiyalisula icala kuzothi hayi no icala selithathwa istate because ingane le when you manipulated the child kanti into orchestrated lo mfethu ukuhlalile ejele kumanje ngikhuluma njengoba nje usejele kumanje mina besihlala naye section A1 mina ngihlala number 5 ehlala number 1 yena yabo so into engizama ukuyiveza la ukuthi ibhlungu lento ngoba at the end of the day ukuhlala kwakhe lapha ejele lento iyavela la ngaphandle ukuthi lento into yayikade ikhandiwe but akusekho lula manje laba bantu ngisho yabo ukuya kwabe enkantolo ngoba yabona ngeke ngithi mina angeke kuze kukusize Vusi noma ababukeli ukuthi kuthiwa wenza icala uvule wena icala yabo usuyayisola manje ngento oyivulile uyabona uma usuka uhamba uya kumseshi ngeke phela umseshi azayivume leyo nto ukuthi wena usuzothi manje hayi lana ngangiqamba amanga ngoba phela naye wahlanganisa ubufakazi endlela yabona abaseshi bahlanganisa ubufakazi afaka amanga akhe ngokuthi yena usuke efuna ukuthi icala alwine phela yena yabo bese kuba khona lezo zinto ayireceive ngendlela ayireceive ngayo mhlamba ama promotion nani lo mfethu kumanje ngikhuluma ngomuntu nohlele ejele uhlele icala ngalazi yezwa lonto le ingane zakhe ilambile leminyaka yabo umzali wakhe lapha umuntu obelokuza a single parent yabo umfazi wakhe yabo laba abantu abenze lento le babhizi futhi amabhizinisi abo bona ayaflowa lapha yabo noma lento sebefuna ukuthi bengathi bengayenza into abangayenza khona still usahlele ejele lo muntu engikhuluma ngaye bafethu mhlawumbe abantu abalandela nje ama podcast yabo khona enye ama podcast aka avela kuyona yabo ngasho istory nami lo mfethu yabo ngikhuluma umuntu omle ngihlala naye ngoba njengoba ngitshela besihlala section eyodwa yabo ube nomuntu ojwayele ukufika endlini yami endlini la ngihlala khona number 5 besizwana nje naye kakhulu yabo lo muntu ugwetshwe from 2019 or 2019 namanje usahlele ejele even noma kuthiwa Vusi well appeal icala still yabo but lento le unobufakazi nokuphelele ukuthi akazange ngazalenza icala amaphoyisa the way afika aba aggressive ngakhona ezombopha enye into futhi engifuna ukukhuluma ngayo le Vusi yabo amaphoyisa onsikhathi indlela afika ngayo aba aggressive ngayo mefike ezobopha umuntu uyubona ukuthi uma umuntu ngempela of which kuthiwa awazi lutho ngendaba yomthetho ngivele wena ubona ukuthi i-right lento abayenzayo yabo awukwazi ukuthatha umuntu enqunu kanjalo ukuthi umthatha umvalele evenini enqunu kanjalo what about the dignity yalowo muntu number 2 akho ngisho labufakazi ophelele balento wena uze ngoba kuthiwa kufika umuntu wesifazane ekhala ebambe ikhanda wathi ingane yami ireshiwe asukumela phezulu bangakuvusa abantu besilisa bereshiwe abantu bamabe emaphoyiseni
afika amaphoyisa ahleke lapha. Afika ahleke lapha uyabona lento ngiyikhulume kanje kubabukeli bomkhanya kude. Ngoba le channel iyafundisa yabo umphakathi iyafundisa nababuye ngezinto eziphatheka ngezinto eziyi-reality. Yabo ngoba la asikhuluma si-act ngoba siqaleni ukuthi we are not acting here. Lo muntu lona uyabona ukufika umuntu wesilisa efike police station athi ngireshiwe kanje avela fika ahleka amaphoyisa lapha kube lokuzana. Today yithi futhi nathi kubhlungu thina sabantu besilisa sibona besifazane be abuse ngalendlela ababuse ngayo namhlanje. Lento yabo ma GBV yabo ma gender based violence yabo laba bantu okuyibona okufanele ngabe they are protecting ama citizens ase South Africa. Ngikhuluma ngoba phela Vusi asingathi noma ababukeli noma ufuna mhlambe kube khona iclarity ekuthenini kanti who is protected here. Kuprotectwa abantu besifazane bodwa yini or kuprotectwa every citizen. Ngoba it seems as if engathi kuprotectwa abantu besifazane kuphela la. Yabo? And access kuba protector kuphela. Ngoba uyothola ukuthi Vusi yabona njengoba mangitshela isimanga. If I can tell you something. Umseshu makutholakala umseshu kwaDebis naleli cala lomfethu lo. Yabo? Engathi bebe ne relationship nalo muntu wesifazana uvule leli cala. So now they are busy lo muntu wesifazana ethi yena uyibone enayo yonke into ngoba nakho uthandana nalomseshi. Lo mfethu ufuneka azaboshwe lo. Uyabo? Umbuzo wami ke lo phoyisa noma lawo maphoyisa aprotecte bani? Ngoba ngayazi angitshela ukuthi aprotecte lo muntu wesifazane. Amprotecte kanjani umuntu okuyena odwala udweshu? Ngesimo somona sokuthi umuntu ibhizinisi yakhe lihamba kahle. Manje sebelwa ngomthetho. Belwa nabanye abantu ngomthetho not to protect people. Ekugcineni abantu besilisa abasebenza lezi zinto abazenzayo kuthiwa kubulawa abantu kanje base kube ngazi kubebizwe ngezilwane nani. I'm not saying ngifuna ngizwe kahle babukeli. I'm not saying kuhle lento eyenziwa abantu besilisa bebulala abantu kanje. But if you can listen to these stories according to social media nani uyibuke lento uyilandele kahle into esuka iveziwe uyayilalela. But mawusu uthola the hidden information engale kwalento eveziwe ubone ukuthi ishu kanti lento ibe nje yabo kade yaqala izama ukugwenywa nalo muntu osegcina esenza isiphihli kanje esecala uzame ngakho konke kusemandleni. You understand? Uyabona lo muntu lo engikhuluma ngaye manje lo Vusi siyabonga nje ngoba yena akazange azayenze kanti ngoba wayithola ibail. But noma itholile ibail ngaphandle akazange azamhlasele lo wesifazane. Yabo? Mangakhuluma nje lo mfethu lo kunomuntu abehlala naye number 1. Yes. Unayo ubeboshwe icala lokubula licala lama GBV leli. Yes. Washaya intombi yakhe ngo21 bullet. Kwatholakala ukuthi lo muntu lo ka uze wayinje emsakazweni ethile ezama ukuzoveza uvula ezama ukuzoveza ubuhlungu abuzwayo ukuthi ufundisa umuntu wamfundisa waziwa yiloya uma esayiloya egcineni. Uyabo usethi yena hayi wena uyi low level mina ngikwazi ukuthanda nabantu abakule level ufundiswa wena Vusi. Yes. Hayi wena uyi low level uzwa ngomakhelwane wena ukuthi hayibo wevusi uyabona njalo mawuphuma emsebenzini wena ngaba 12 bani lo muntu wakho ufika ulethwa imoto la baze bafike bahlala endlini yakho kanje uthi uma yabona kama kusuku uzwe into enjalo umuntu umthanda umenzela zonke izinto awuyithatheli phezulu ukuyiphike nje ufuna uzubona usungambuzi futhi naye yabo ufuna uzuyibonela ngamehla wamshaya ngo21 bullet. Yabo lonto
and lo mfethu umshayeli uthi uyamvidorize kanje umshayeli uthi wayisayini emaphoyiseni uyile emsakazweni waye emsakazweni ethile ngeke ngize ngikhulume ngamagama ababukeli noma abalaleli bemsakazo noma ababukeli baba podcast nani bakukhuluma yonke into abayithandayo bathi hayi wara egcineni umuntu uma esembulela umuntu inina futhi enjinese niqhamuka senithi hayi bengafanele azenze lento. Why don't you look at ukuthi mangakanani ama means lo muntu awenzile ukuzama ukugwema le situation. So into engizama ukuyiveza la ukuthi uyabona nje uma lo mfethu ehleli lapha ngaphakathi who knows yena icabanga ngomanje lo muntu uzothi yabona manje obegwetshwe njengoba ngisho ukuthi ugwetshwe 18 or 20 years uma ukuthi u18 uzohlala 9 years lo muntu ejele 9 lezo impilo yakhe ingane zakhe engayiboni engenzile ukuthi impilo yakhe ifile nje uma ukuthi u20 uzohlala 10 years. Umbuzo wami uthi uma ephuma umucabanga yini ayicabanga njobe lapha ehlela zikathi into ayihlalela yikho lo muntu omenze lento uhleli la ngaphandle ukhululekile. Sala bafethu ukuthi ezinye izinto we have to kufanele sizibuke ngeso lokukhula yabo singayibuki in terms of gender. Nathi sabantu besilisa singathi hayi ngoba nakho umuntu wesilisa owenze lento besithi hayi ngoba umuntu wesilisa kubhlungu bafethu besibona abantu besifazane bebulawa ngendlela errong yabo kubhlungu because leyo nto leyo nathi sino sisi abafazi yini sinabantu besifazane abasondelene nathi kubhlungu mase sizwe into kanje but nabo futhi abantu besifazane ufuna bebe nayo leyo nto beyithatha initiative yokuthi no lo muntu uyabheda bakhona ke ngibabone ngisho kuma comment bethu bethi usisi ubhedile kube ngazi ukuthi bathanda ukuya ngasemadodeni engifuna ukukuveza futhi lento yalomfethu kumanje ngithema ngibuka ke podcast ayilokuza kuyona engazi ukuthi isithanda nokusukunyelwa abanye abantu. So into engizama ukuthi ngiyikhulume la kumkhanya kude futhi yabo ngifuna ukuthi lento because abanye abantu bethu bayadinga ilokhuzana ukulekelelo yabo entweni ezifana nalezi yabo sisho sithi nakumkhanya kude sakazaluzwa lolu daba yabo ngoba lo muntu yabo nje manje usehlaleni cathi 6 years or 7 years yabo 2 years or 3 years uzophuma yabo so bese sembona ngapha eyikhulumela yena ngalento. So bafethu into engizama ukuyisho kuhle ukujaja ulazi iqiniso ukuthi kwenzakaleni ungasheshe ujaje into ngokuthi uzwe kuthiwa kwenze ku1 no2 no3 no4 uzwa wena istatement esikhulunywe lo muntu ovula icala kanti awumazi ukuthi intention yakhe bekuyini. Sinobaba lapha nejele sinobhuti kunomama lapha nefemale imedium E owesivile nabo futhi abasejele ngezinto abangazenzanga yabo abanye babo ugcina umuntu ethatha amanzi ebilisa indoda lapha ngamanzi le ndoda isimhlukumeze mhlambe 10 years 5 years 7 years imhlukumeze imxebula imenza yonke into ngokuthi belokuzela izingane zakhe ngelinye ilanga wathi uyamshaya naye wavele wathi uyambamba wathi yathi mgwaza ngommese wawuthatha ummese wavele ngalelo bhatana wahlaba la uhlabe khona wafa lo muntu nangu umuntu wesifazane lapha useshaya life sentence ubeyivikela yena. Into engithi mina ngale video ngithi let us ngempela bafethu yabona umthetho wala eSouth Africa amina ngeke ilonto nje ngiyikhuluma nje kanje nje wathiwa lento ibonwa abantu abangakanani noma nabo abeyiphathi imithetho nani ama officials nani anginandaba lento ngikhuluma umthetho wala eSouth Africa ubias when it comes to indaba zamacala yabo kunamuntu wesifazane njengoba ngisho ababoshelwe ukuthi ubeyivikele indodeni ithi yambulala kunabantu besitisa abasejele kuthiwa wenza u1 no2 engayenzanga leyo nto. Khanya kude TV subscribe bani bafethu ni viewe qhubeke nje nokuviewa ni subscribe ukusubscribe akona kubalekile ni follow nje bafethu ni like ni comment futhi siza ukuthi ngithini.